kawitane kontek-kontekan akhire kok dadi demenan. Goyang loh, Arides. Tak ngira tak nyangkale namo jodoh Siratin Maradika asal mulana cuma jeke-jeke akhirah manis serangku Oke, terima kasih matur sebanun atas penghormatan orang nomor 1 penguasa desa Kutrana Beting, Kilura Beting, Abah Haji Faizal Rizal selaku kepala desa, didampingi Bapak Kampung Suhan, Bapak Kampung Iksan, Bos Rudi, Bos Bagus, Bapak Kardi, 5 bersaudara yang telah berkenan sudah tampil di pagelaran. Kembali ke panggung pagelaran putaran berikutnya. Karena Guur Dangdut Neka tiba giliran Pernungri, bintang tamu datang paling awal. Di antaranya Kang Sumardi, Wonokerto bergabung, Kang Jumai Bapak Rofi, Saking Mojo, Kang Hasbulaniti Tempur Sari, sing duwe rondo kempling. Mas Bulal bergabung Cak Sukron Bapak Ila Tempur Sari, Usman Sarip Tegal Ciut, diantaranya Bapak Kampung Sutris Saking Tanggung bergabung Abah Haji Joko Keris Putra Madrijo, Cak Topa iya nomit tok ruang, Cak Topo Bondo Yudo, Bung Said Randu Agung
calon salah sepon bulan Recep jong. Oke. Sekalian ibu kampung Jais Kaliwungu, bapak kampung Jais setelah ini duduk manis minum sampai kelenger lah. Bapak kampung Sutriseko Kedung Moro, bapak kampung Niko Rohman Kedung Moro, kampung Taru Putra Kedung Moro, grup Kedung Moro monggo tampil di pagelaran. Kang Jari Ahmad Saini sudah, bapak Uwit saking Mojo bergabung. Ibu kampung Jais, kampung Niko Rahman, Lesarengan kampung Taru Putra, kampung Sutris Eko, monggo jaipongan, bapak Uwit monggo kriki, monggo sami jogetan, monggo sesarengan.